amasa in thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chi bai vek ule wain hi December ni sang hi somni pali ania politics tu thar han chia chu katuma enge kan ngai dan le mu dan te comment section lama lo soi ve turing in zawa in kan gen hal bok cheu ani han soi le du kanai pakhat chu VC election anai ta le maya election turin min muak mek boka political ball po kanin chu lui mek bokani afila khel mek ke po fet tak anom nuk maya politics kelan chin tok shelo wan kat nuk boka adigle diklo po thlem lova mani side lam on ngor tok kan tam hle ani eng poni se tunlai chuan party lian pahni ti tamai na kan ti sul om love ZPM le MNF tu chuak kan ngai kha ho don ani bengvana.com in minshil danin December ni thum sang ni le somni palia khan Mizo National Front National Executive Meeting chu aizol wana pa hol anei nia President Zoram Thangan akai shoya MNF dan bu en nona siam that ngai te siam that rem ti ania MNF party malak zel dan tu sang te relan ibaka resolution som an pasani MNF resolution pass te pakatna puzoram thanga President MNF le atho pui elected office beer te kai shruai na hnuaya tun maya ne na kan chan le party in na sataka ma kan son zela wangin an chunga rin le be seina kan ngat latani panina ZPM kai shruai sarkarin sumhar sena chuan lama na sataka mi puite chia le thil dang tam tak manga min run mek laya Chief Minister le athui shruai ten na sataka anin hai vur leisi hi kandem tak zeta mi pui chan huya dir thia kan me khia pui kan ti in he tor la ka chuak tur hian MNF chuan thei top a chu azel don ani pathumna kan uno te chen naram le tol chung boina awanga sahim na zonga ron lutte tuam hlom konga le an thawang hau konga Mizoram sarkar chu namthin lung putok lo kan ngaya kan sa kho him nan po huaisin na tlacham le kan ngaya ni MNF chuan mun sanga kan unaw te torna trom pui le sharangin an tan nget takin kan ding zel dona kan unaw te thlawang hau konga kan MP Rajesh Ba puke vanal venan theito pa chu thin hi lomam kan ti in kan chuang tak zeta kan thlop latani palina Mizoram chu mun sanga kongte HMM maile leido mek na mul tukhi mi pui ngai thana kan ngaya mi pui tana ngai tu na sen ain mani in hai vur le limlop lam ringot kan sarkari na pui hi lungchiat thak kan ti tak zet pangana chiatipung velo tur le sumpuk velo tura in sei ZPM sarkarin in hai vur na atan mi pui na changa ration bu faiman 100% anti pungte stamp duty 200% anti pungte oil changa che na sataka an la tele thlatin mai mi pui phur ti rizol tura suman pukol ol reng hi poi kan tia henga wanga mi pui ni tin mamo thil man pung chhozel kan tur tlok mai hi lungchiat thlak kan ti in mi pui har sana pushuk thin MNF sarkar ding le thoi turin theitop kan chu azelang parukna du thala sarkar sum chin le tuma thunai na pum mom tuma VC Trump kaltlong lai thopui du lova tharuk chuang zet potoya mi puin du taka an thlante zana nei mi alwa democracy an pung sual hi demom kan ti in chuan lamumol nei lova buluk taka rore na kalpui mek ZPM sarkar kan nei hi van toi khak kan ti tak zet pasarina ni za chunga ti tur anin tiam ti hlotlin an nei mumal lo le kum khat don an sarkar nuwa po mala na mumal mu turom lo ZPM sarkar kan son hi mi puite kan van toi hle ani anin soi anga omlo soilo wangzela khosa sarkar hi sima anmo pun hrachiang to turin kan phut ani pariatna kun hatok tu te thlai thar so thing marcha ayang le mun phia te leingai tura nasataka anin tiam laya leimumal omlova mangai le du sakbik hlo tura an soite an hoi hai mai hi poikan ti tak zetani anin tiam na ret ang ngeya leisak to turin ZPM kai shwai sarkar hi natakin kan phut tlat ani Pakwana Sinlung Hills Council election sang ni somni palia HPCR nen thohno thatak noya ne kan chang hi lomam kan ti in council huam chu mi puite chunga lom thu kan soya tluang takle thataka kal turin du sakna kan hlanani somna Mizoram mi pui zong te Christmas le kumthar thamuang takka
hlim tak le lom tak mang turin du sak na kan hlana ni ole ka ti zong kha MNF resolution pass chu ni ta a thu po a tha hlom hle maya enge kan ngai dan te comment section lama kan soi zel tura ngai la a thome ole heti mek lai hian ZPM General Headquarters Upa Committee 10 voin nili thlasom pani sangni samni palia khan press release andron siam veleta chu ilo ngai kha ho le ta ila pathian kai khona zara ZPM mipi sarkar chuan kumkhat alo tling vetna kumkhat chau ro re la phong awon chung hian Mizoram in kong sanga mason na anei to mipui ril rupo athazonga thlak thlengin om chho meka sarkar atanga athona don tumna thinlung po ma ni rem hriat na manga in todel tumna in athak me kani Chief Minister kai shone nuaya Minister le MLA ten ramchung le rampon thlengin Mizoram mason na turan dapa roman na thatak takan sopa Central Sarkar atangin sumtam tak an hailut meka kut na thok tu ten taimak an so meka thalai tam takin mathlir thar nein mason na tur kon dap mek bokani kumkat chunga Mizoram in mel thar duam tak amu hi ZPM General Headquarters Upa Committee chuan lomomatia pathian le Mizoram Sarkar chunga lom thu asoeni antia anwaya hian puti vananga ka General Secretary Information and Publicity ZPM General Headquarters Upa Committee chuan ISD ani ole kan tu chiar zo tak ve khan site A le site B kan mu thei ome site A lam chuan kan sarkar thil ti te a thana rengan mulova athim zong charin an thira chuwang chuan point som lai mangin resolution an pa sial ani kha tin site B lam ve thung chuan ayang zong charin kanram sarkar thil ti anron muthunga kanram mason nain rabithar akai zel dan anron muchat chata press release hial anron siam ve thung boka clear tu le ngai thatu zong ten kanram sarkar in engkong nge azoa engdin huna nge kanom mek ni ai hriat te comment section lama lo soi ve turin ka somin kangen tak meu chu ani ye